chart analysis ta nei na si ko ma'am chart and the chart type ko minute ama ni kita lag jage sing la ai ni sa okay ngara khoi rejection dingrang gi khoi morning gi kanada ko topic ta rejection zone da khoi rejection candle gi form to gi happy pan gi ko ado ngasi se khoi rejection candle se do rejection zones ko kari no se ko mo halaga ying minasi ko rejection zone natra rejection candle ko ai se koi candle da gi so koi yeng ba ya ga ni do koi candle da hana jing si candle stick ta ka candle stick ni yeng se adu matung da kudi candle da drawing da ka just suppose rejection zone have a group family hai river rejection zone nai se market sigi up and down se isida ko mathak ta ko gi supply si supply tawrage na ngai raga leiba ko gi kano seller myam leiba mafam ai ta seller myam leiba mafam se si yoruba matam da market se sell myam tawsilaga high tha ko yawe ko siguma mafam se ne ko na rejection zone hai se ko adu seller na ngamba rejection zone sina ko na supply zone haira khangnai aduga buyer na ngamba mafam habding asai sidagi market se sida tara aga ko si jawraga da hagar ki bani na tra abdi sigi ma pa se next samung market se lakpa matam da sidagi hagar ki ba yabagi chances leiba ko hagar ki ba yabai chances lei hari ba sigi mafam se ko na demand zone haina khangnagani ko demand zone haina khangnagani adugi demand zone sidagi ma se mu lakre khalasi supply zone dagi mu tare khalasi ko just example ni ko simo organi have na te ado hoji sida rejection candle haina lai sina kaina khana market ke sigi after la amba ko gi market ke structure se ko hocha da rejection candle na form tawraga market si structure change tawba ngamba adugu ma candle sin sin ko na rejection candle har ka dawi market se down trend lai si sida rejection candle na form tawsile khalasi rejection candle je ka marak da su form am taru ko yai go do hen important no go ko de hen powerful like candle haire ga di to ko gi demand zone natraga supply zone da demand zone natraga supply zone da form taru ko rejection candle gi yam na ko na power oi lai hen lo ko adu sida ko hammer haire si hammer ko aji ko ne sida yengam bu si se hammer hanging man ga hammer lai hanging man lai adi si Dragonfly Doji lai Rejection Doji lai ko si gi hari ba mayam se ko Bullish Abandon Baby gaina evening star morning star ko sumaina rejection candle se mayam am lai di ko hari ba rejection candle jing se form to ko kadai da sai ko gi si gi rejection zone gi area si ko suppose si market sin uptrend da lakpani uptrend da lakpa market se si da ko gi gravation doji me form tore khalo si jaga si ko
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯈꯠꯂꯨꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯊꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯨꯊꯠꯂꯛꯀꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯜꯂꯛꯀꯦꯀꯣ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇ ꯀꯥꯈꯠꯂꯨꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯊꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯖꯤꯡ ꯄꯤꯔꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯦꯚꯦꯁꯟ ꯗꯣꯖꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯦꯚꯦꯁꯟ ꯗꯣꯖꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯦꯚꯦꯁꯟ ꯗꯣꯖꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯥꯈꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯆꯠꯂꯨꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯂꯔꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯊꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯗꯥꯋꯥꯏ ꯖꯒꯥꯗꯅ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯦꯛꯁꯟ ꯖꯣꯟꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯦꯂꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯦꯂꯔꯒꯤ ꯄ꯭रेशꯔ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯂꯔꯒꯤ ꯄ꯭रेशꯔꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯦꯛꯁꯟ ꯀꯦꯟꯗꯜꯁꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯝꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯦꯚꯦꯁꯟ ꯗꯣꯖꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤ ꯍꯦꯟꯊꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯗꯥꯎꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯗꯥꯎꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯑꯃ ओपन तौरेने खल्लसी को ओपन तौरगा मासे मखारोमना कुमधरुरेबा मखारोमना कुमधरुबसे को मखारोमना कुमधरुबदैदि अमुक अमु हाइगलागा सिदा क्लोजिंग पीरेबा करिगिना मासे मखारोमना कुमरे अमु हाइगला क्लोजिंग सि पीरेसे स्वाइ सिदा कोगी बायर मयाम अमा लेरमेने खल्लसी हाइरिबा बायर से को एक्टिव ओसिलागा मथक्ते मार्केट से मथक्ते इखलपनेबा को अदु सिगी सिंगल लाइन दा इने ngасai sida singaga thamiba line se ko ine ngasai so si rejection chain oine low se na ine hagi ni suppose tawbani ko direct si rejection zone habne te chana market na down trend da laga sida rejection candle na rejection zone ma thingnaraga di ai riba sigi rejection zone se koina kari haina khangnage ha kanda demand zone haina khangnai ko dana khoi rejection candle mayam ama le se demand zone natraga supply zone da form torokpa matamda koina market ki structure se change torakani ko market ki laiba magi trend lakpa se chumna lakjaba down trend da lakpa up trend da lakpa ko market se ko reject toraga atopa trend ama da mana change to thokiba ko diverse to thokiba reverse to thokiba haitare ko adun koina sida khangduise main point di kaino harigadi rejection scandal mayam ama leiri hariba rejection candle singse ai karam banu mayam da haige makoi si kadai da form tawraga hena koi da hena powerful oiba candle oibano harigadi rejection zone gi manungda rejection zone gi area da form tawrakanda hena noi ko atopa platform da ma se form tawba matamda koina count tawdi adubu rejection zone sida changsin daga rejection zone gi area sida hariba rejection candle singna form tawragadi ko ene important oi ko ato hoji ko rejection zone se khange rejection zone haidi karino rejection zone sida demand zone supply zone laire aina rejection zone se puthoke haide kamaina puthoi ko aigi previous chart haidi hoji market na chalisi gi left side ta lairiba chart sing se ko yenga kanda magi up and down se yenga ko aduga koina rejection zone se puthoi se khudam oina hai kanda sida koi draw tawraga su leiri ko sigi draw tawraga leiramiba kana si yengsi ko market se sida ka khalure high the si jawri si jawri fum na ka khali ko adu akon se kin ngai tu time frame se put thala ke 5 minutes ta 5 minutes ki time frame de yengsi clean tawthoke hana gi drawing se ko mayam sigi kana se si naba di ka hana hitri ba yawraga jo ai sigi class में लाग सके को drawing gi करेगी मैम से sida yengsi masang ka ko chaw na traga rejection zone se khar phajaba yawraga di hena okay
स्वाइदे जेंगसी मार्केट से इसलिए जेंगसी लाइन में ड्रॉ तौरके को मार्केट से सीधा काखले कदाई काखले सीधे हाइगले खलसी सीधे हाइगले कदा हाइगले सिब हाइगले तो मार्केट से हाइगले को स्वाइ जोसला को मतलब दाइने जेंगसी करी सिगी प्रीवियस टाइम रिजेक्शन जोन कदाई दे लई हाइबे सिने जेंगसी फर्स्ट दा सीधा रिजेक्शन जोन में लई सिगी रिजेक्शन जोन से मा थुगारा का खरे नेक्स्ट दा सीधा रिजेक्शन जोन लई तो हाइबे रिजेक्शन जोन से माने जोसला को मतलब कोनी जेंगसी कई सिदगी मासे हंदरक जाय नत्रगा थुगारे सखिबे या हेदनो वे अनि ने ऑप्शन अनि ने लाक्तिसि हाइबो ऑप्शन अनि सिदा सिला लैबनि ना हाइदरक जाय हाइबो म यावरि नत्रा अदुना कोइ साइड प्रॉफिट बुक तो तो जाय नत्रगा ना कोइ कदो जाय स्टॉप लॉस तो फदना स्ट्रिक्टली थमगा इनेबसु याय को अदुबो हजो कोने लाइसिदी स्टॉप लॉस की वरी नते को कोने लाइसिदी सागी सोम नकंद रिजेक्शन जोन नंबर लैरे दुदी मार्केट सिदा का रही से सिगी रिजेक्शन जोन से जौसिल ए हाइबदुनि बखनि जिंगा कुस लाइको लाइदे अतोपा मसु खोइ सिदा सु जेंबा याय लाइदनो नकंद से सपोज फाइदा ति जिंगसिको तो मार्केट से हाइड है इको मार्केट से सीधा हाइड है हाइदरे इबा मार्केट से सीधा ये तरोगा मुक्ता मुका हाकरे तो सीधा कागरे तो कागरे बा मतुंग दा मुकसु हाइदरे को मतलब दा कोई कदाई बो योबो यारकी हाइबदुनि कोइ जिंगदिसो माना कुमो को मतलब सोम लेफ्ट साइड दा रिजेक्शन जोन नंबर लई करम जोन डिमांड जोन नि हाइरिबो सिगी डिमांड जोन से सिगी मपा से जौसिला को मतलब मार्केट से मतलब लो काखला को याय हाइबगी कनो सिने बा कोनि जिंगदिस को तो हाइना दुम सिगी मपा से जौगरे मासे मतलब का हाकरे को अगी टाइम फ्रेम से 5 मिनट्स नै 15 दम तो थुसरके को टाइम फ्रेम से सु मैम हाना न खम मने खले टाइम फ्रेम हाइरगदि आइगी कनो दुनि साइगेना कैंडल अमगी फॉर्म तो हन्निंगबा मतम दो हाइ ताय आइगी 5 मिनट्स की 10 मिनट्स की आइना 10 मिनट्स की टाइम फ्रेम थमदि 10 मिनट्स खुदिंग की कैंडल अम फॉर्म तो तुनि आइना 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम थमदि 5 मिनट्स खुदिंग की कैंडल अम फॉर्म तो की एरो सिलोगे तोरगा सी कैंडल कनो सिलसो कोइ जुम जेंगसी नो सिलसो कोइ येंगबा याय कमाइना फर्स्ट सिदगी रिजेक्ट तोरगा मार्केट से तारे को सिदगी अमको मु रिजेक्ट तोरगा हा कमया माइ दे सिदा रिजेक्शन जोन नंबर लगी जगह से तौसिलो को मतलब द कैंडल से सिदा रिजेक्ट तोरगा मु तारे को अमको मु हागले सिगी रिजेक्शन जोन में पास जरो कंदा अमको सो हल्लगा तागे अदो दे कोई सिगी लैरिबे एग्जांपल सिगी मतुंग न सो कोगी रिजेक्शन जोन से याम इंपोर्टेंट होइद्रा को त खंगो को कोई इंपोर्टेंट होई रिजेक्शन जोन से खंगबा दो रिजेक्शन जोन से खंगबसे इंपोर्टेंट होई अदि मथकता रिजेक्शन जोन से सिदा करी करम कैंडल फॉर्म तोरगा न मासे हेना तो कोइना सिहादे रिजेक्ट तोरक से खंगदिनो हाबिसु जो खंगबो मथक ताय सिदा ngसागी कोइना रिजेक्शन कैंडल सिंसे मसक खंगसे को आई रिजेक्शन कैंडल द लागे ड्राइंग से मुतो खंगने को हजी सात जेंगसी नेटिविटी की चाने फर्स्ट दा कोइना सिदा सुम उबो फंगबा कैंडल खजेंगसी को ते मागी रिजेक्शन जोन सिदा सेम कैंडल में त जेंगसी अदु समना स्वाइदा खा लैरे सिदा सु लैरे सिदा सु लैरे की कैंडल मन को की के खा पोस्ट आबा फजबा मैम क्वेश्चन हंगिंग ले तो कमेंट सेक्शन दे लापियो को कमेंट सेक्शन दे लापियो क्वेश्चन हंगिंग यार सो इदम कनो त तौजर के को ओके सिदा म जिंग मिनसी सिदा शूटिंग स्टार म फॉर्म तवे को सी शूटिंग स्टार से हारे के फर्स्ट दा कोई की सिदा कोई रिजेक्शन जोन में लेना था सिदा की तारक है तो मार्केट से सुन का खला का अंदर स्वाइदे रिजेक्शन जोन से ले रहे से खंगे मार्केट से का खला
ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯦꯛꯁꯟ ꯖꯣꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯦꯛꯁꯟ ꯖꯣꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯤꯗ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯗ ꯀꯦꯟꯗꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯍꯟꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯑꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯔꯤꯖꯦꯛꯁꯟ ꯖꯣꯟꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯔꯤꯖꯦꯛꯁꯟ ꯖꯣꯟꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯦꯟꯗꯜꯁꯦ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯗꯥꯎꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ डाउन ट्रेंड लापा जाए डाउन ट्रेंड 100% लाकनी है नतेको मार्केट से अप ट्रेंड लाए अप ट्रेंड लाकान शूटिंग स्टार से फॉर्म तौसिले शूटिंग स्टार से फॉर्म तौर मार्केट से मखाम हाइदे शूटिंग स्टार से तौरसे कईनो येंगसिबो को शूटिंग स्टार की कैंडल की फॉर्म से अखोई उबो फंगे हजिको अदु शूटिंग स्टार की कैंडल से उबो मतमदा अखोइना उरिसे कैंडल से आई ड्रॉ तौरके shooting star से ये क्या मैम को shooting star की कैंडल से सिने लौर सी कैंडल से कमाई कर मोंग में सच बुले ये शिव को shooting star सीधे माँ से ओपन तौरी को सीधे ओपन तौरे अदुगा मार्केट से माँ से मतलब तक आखा लूरे को मतलब तक आखा लूरे अदुगा मुकुम धरे कुमधरागा सीधे क्लोजिंग पीरी कैंडल सिमंगनी बिसा खेजिको अदो सी 5 मिनट्स की मंग दोबे 10 मिनट्स को भी जाए 15 मिनट्स को भी जाए को सुमाइना चलुरे मासे अदुगा सी कैंडल की हाइदि मागे टाइम फ्रेम की मतुंग इन लौर कान सी कैंडल फॉर्म ताबने सिसे अखोइना रिजेक्शन जोन की मनुंग दोइदि सिदा काखादुरगा इन दहेसे कइगेनो कांदा मार्केट से हाइगादुरा कांदा सिदा सेलर मयाम मासे इन दहतनि हाइदि सिदा ओपन तौरे सुमाइना काखालुलोरे खलसि को अन अब कावरे खलो अदुम तारकपनि मसिदा मैंने तारगा सिदा क्लोजिंग पीबने सिमक्से कोई शूटिंग स्टार सिगी मागी फॉर्म लेबो मागी टाइम फ्रेम दगी 5 मिनट्स की मनुंग दे सेमगिबा 15 मिनट्स ने थमिदे को 15 मिनट्स की मनुंग दे सेंगिबा कैंडल मैंने तौबुददी हारिबा मागी 5 मिनट्स ता 15 मिनट्स ता सेमबा हाइजा सिदा रिजेक्शन जोन गसागी रिजेक्शन जोन से हम इंपोर्टेंट होइको सिदा मार्केट से हाइगलाको मतमदा ओके सिदा रिजेक्शन जोन अमना लैगे सिगी जोन से जौसिले अदुदी कोई एंट्री से मासे मखामदा कुमक्तुरा मथल मकादुरा येंगसे नंगाइरगा लायकांदा शूटिंग स्टार फॉर्म तौसिलकदा ओके शूटिंग स्टार फॉर्म तौरगदी कोई एंट्री से येंगबा याय नंगाइदुनिको अना कोगी रिजेक्शन कैंडल मयाम अमसु लैरी को हारिबा रिजेक्शन कैंडल सिंगसे कोई जिंगमिनसी मथंग मथंग को कैंडल अमा अनीगा हाइपेट येंगमसे स्वाइदसु कोगी सोमदा मागी कनोसे फंगबा फंगदबदि खंगरे सिदसु कनोम फॉर्म तौरिको कोगी क्रॉस डोजी येना मा कोई से यावबदो येंग क्रॉस डोजी नाम सिदैसु इको क्रॉस डोजी कदाइदना मान फॉर्म तौरिसे मार्केट से सिदा तारको मतुंगदा हाइद्रको मतुंगदा फॉर्म तौरगा काखतखिबनि मिसिदा को ओके साइन तौरगा खोगी कोनोसे रिजेक्शन कैंडल से मथंग कोई येंगबा याय अदुगा अतोपा रिजेक्शन कैंडल सिदाइना मयामदा हाइनिंगसे सतबि होकन रिजेक्शन कैंडल सिदा कोई मयामदा खंगनिंगबा मना रिजेक्शन कैंडल से कोई कैंडल अमखक्तना फॉर्म तौबा रिजेक्शन कैंडल लेको ए एग्जांपल ओइन हाई कांदा क्रॉस डोजी ड्रैगनफ्लाई डोजी हैमर को इन्वर्टेड हैमर हाइबसे कैंडल अमखक्तना फॉर्म तौबनिको अदुगा कैंडल अनी नत्रगा अहुम मोर देन वन कैंडल सिना पुनसिन लकांदा कोई मार्केट से मागी मार्केट के ट्रेंड से चेंज तौथोकपा ngamba कैंडल ग्रुप बमसुला लैरिको अदुदा कोई कैंडल अहुम न पुनबा कैंडल लै बुलिश एल्बंडन बेबी लै मॉर्निंग स्टार लै को अनी न पुनबदा बुलिश किकर बियारिश किकर बुलिश हरामी बियारिश हरामी कैंडल अनी न पुनबदा को फियरसिंग पैटर्न लै डार्क क्लाउड कवर लैरी को बुलिश इंगल्फिंग बियारिश इंगल्फिंग लैरी बुलिश
3 star candle mari na pulak tu ni sida ko masai candle ahum na pulam bade sina mari dong pulai ni ahum na pun bada 3 white soldier lady black soldier ko upside gap ko aduga downside gap lady sigi matang si so koi loina matang nai na raksi ko 3 white soldier 3 black soldier 3 inside up 5 asin inside up and inside the down se yam fajaba strategies ne sigi matang si koi pura one day adu mai topic ama semake do koi jai kan aku jai ging min se 3 outside ngasai inside ke do na outside up and outside down halu su lady si sing se loina drawing ge loina na mayam na kan ni ka aduga bullish meeting line thaibam su lady meeting line sina hape sarok ka kaina di asa closing p giba ko jaga se sida closing amadi p ri candle number na closing p re na khada mu hide daga ma se gap down tawra kan da candle se ma khada open tawbani sida closing p graba market se sida gap down tawra ma khada candle na open tawra ma kharam na hape tan kumro ga mathak ka khalla asai magi closing p giba jaga ko closing p giba jaga se sida amuko next candle no ka khala closing mo pisin ko namne interesting oi bini ko candle na form tawre haiba candle du gi closing p giba matung de gap down chakhraga makha da gi candle se start tawraga hauraga ko magi sigi meeting line closing gi previous candle gi closing gi mapa se sida candle na closing p bani sugma candle se ne ko na meeting line hai se sugma candle se ko na kadai da form to pa me hai kan da rejection zone da ko rejection zone gi area se da rejection zone gi area se da konjon jamna tape sir sound khara tape sound se na ko ai siam da tak jage ko sound gi di dum lai sum no you can do that YouTube to the khara lai khat pa ya bre ying bi gra sound to natraga na kitang better or pre yang ai na khara ho na nga na job time to biro kitang ya bra better or kamai to ge hai basically meeting line thai liba ko gi kano se bullish meeting line play gani bearish meeting line play gani ko sigi meeting line thai liba reject ko gi market ki structure reject to bangamba ko candle group se sisu atam khodi mukta ko ni jeng du se ma se kadai da form to roga market se reject to ngam duino hai basine ko jeng du se ba aduna ma se kadai da form to roga ngam gani hai kanda sagi ko rejection area gi manung da rejection zone gi manung do rejection area se sida changsil la kan da mana masagi si haiba candle se form to ra ba ko si meeting line to gera ko 3 star ho gera morning star ho gera ko harami ho gera haiba candle se form to ra ga di ko group candle se group ani no ba yauri ahum no ba yauri mari no ba yauri ko single candle yauri single candle ko na te yeng yu de haiba candle se form to sila ga de ko ki market के ट्रेंड से चेंज करो कोई आई हाई बस नहीं बको नहीं ये करो यानी को मैं साइन तो कोई केंद्र से अमम से जो कोई मथंग नहीं नरक सी नुती की मॉर्निंग द को अदुगा ट्रेजर बॉटम हाई बस लेरी को ट्रेजर बॉटम को ट्रेजर टॉप हाई बस ले ट्रेजर बॉटम ट्रेजर टॉप को अदु मैचिंग लो एंड मैचिंग हाई ऐसे candle ama closing p giba ma kono se mapa se si se kono oge dam ni ko candle ama closing p giba mapa se si da top next candle se ase candle color se sore ko next candle se open tawraga mathalo ma ka ko oge dam ni sina makhaw na ko mo ko oge dam ko color se on thoke kaw lai dei bullish stick sandwich lai advanced block lai ko advanced box is using see an important of the 3 stars in south have got so fajaiba so when to rejection candle se mayam am le le ko to see the candle mangana form to go so le candle ofum no form to go mangana form to go mari na form to go hai riba sigi rejection candle mayam se kadai da form to ba wa ko gi rejection zone se the form to ro ba adu de ko na amna ma se powerful oi hane logani ko
rejection zone da form tawrꯛꯄ matamda ado khoi rejection zone da hariba candle singse form tawragadi khoi kana si yengdine do asa khoi na yengi matangda engulfing haiba ma thingnagi ba malika engulfing do sida isi thawaina thi su phangdabani market da sungai kan da urakani ko engulfing ase kamai to ge dai sida ta ke ko candle lama se khoi gi candle lama se ai sida kana lo ke price sense sigi previous ki candle se right side thangma candle sina para cover tawsin means magi sida low dagina sigi candle green color ki candle high se log se ne low matamda mamangi previous ki candle red se mana cover tawsile ko so na candle amma the first candle se second candle cover tawsin ba ko engulf tawsin ba ko sigumba candle ani se koina engulfing hare khangai hare ba si candle form se koina han baisina red oraga kon baisina green oraga gi demand zone manung da form tawraga di the rejection zone ni kana tra demand zone manung sida form tawraga di ko market se khoi uptrend da lak gi jingani ko uptrend ado kai gumba ha ribasi gi engulfing se sisina khoi mathakta ka khalaga supply zone gumba da form tawraga di ko supply zone gumba da form tawraga di khoina market se kadam da jingani ha kanda down trend da mu jingani eko down trend da yengani so na kona engulfing lay adai di engulfing gi ona taina bada harami haibam su lay ko there is harami bullish harami gane lay aduga asa koi shooting star aduga evening star ga haibu thengna gi ko aduga kana se sida star am form taw ya ne koi lo be ko second da hum se further di ma'am hayeng chu koi ma'am pun se hayeng day before 6 p.m. da langna bu khona ge ko da mo khoi pun se asi di soi da kan loisin ge aduga hayeng se rejection candle ani ohum